ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам, мардуми дураи ватан, ҳама каса хубен, тинҷин, саломатӣ, хубахту хушай. дӯстони имрӯза навори хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ ҳастад ки барашон пешкаш мегардонем. То охир тамошо кунед бачаи азиз. Лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед. имрӯз 29 май соли 2025 сол шумо дар канали Хона ТЖ қарор доред. имрӯза наворда беҳтарин навор кардем. бовар мекунед дӯстон, хонаҳои арзон бисёр қабул кардем. Тамошо кунед. Фақат навора то охир тамошо куненда баҳора хитом битен. баъдан дар комментария ҳатман фикротонро нависонда монед. аз кадом территория шумо да хона дар кор, замин, квартира дар кор нависен. худо хоҳад ҳаракат мекунед, аз рӯи комментотон навор кунед ва барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед. рақамро мегузорем. замин, мошин чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед, реклама карда фурӯшта гузорем. ба хотири пешрафти канали Хона ТЖ наворда лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед. навора сар мекунед то охир тамошо кунед бардор азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Сауд ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша агар омада худшон бортона мегиранд, прямо Туркистон мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кулоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон мебарад азиз. аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боарнок, ширкати Акаи Нозим. марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед бардор азиз. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ равон кардан дар ноҳияи Балҷувон, деҳаи Дулона майдон. нафаре ки аз ноҳияи Балҷувон хоҳиши хонахарӣ дорен, пас тамошо кунед. хонаи назди ҳавлигӣ бо масоҳати 21 сотих замин ва 3 дархона плюс 7 гектар чарогоҳ дорад бардор азиз. 85,000 сомонияй. касоне ки хоҳиши харидорӣ кардан дорен, аз номи канали мо занг зада масякне худохоҳ бо арзон мекунад. чӣ хеле ки соҳибмол қайд кард, ҷои созай, ҷои ободай, мактаб баниса дар пешай мега. ҳамин хел қайд кардиям. қисми дохили анҷомхона, чӣ меган? аловхона. иҷа хона дӯстон барои мол ҳол кардан ҷои зур беҳтарин места барои корбори мол ҳол карданай. хуб хулас гап аз зиёд намекунем бачакои азиз. маъқул боша агар занг бизанед. 85,000 сум мега, 21 сотих замин, 3 дархона плюс дар боло мега 7 гектар чарогоҳ дорем. хулас занг занед, маъқул боша бигирем. анак лайкҳоро бигзорен, дар канал подписатсия кунед. чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед, реклама карда фурӯшта мегзарем. оиди хона худотон занг занед. далчи видеоро тамошо кунед бача азиз. اینجا می‌داریم یک کمنات دیگه ای اینجا با یک کمنات دیگه ای زمینوش اندوبای دیولوش دوی 50 سانتی متر 60 سانتی متر اینجا دوبان دورم پیشاولی نخی منظره میتوه اینه مکتبه اوناش استادیومای این خونه میامی ای او پایون در دروازش پیش دروازه مکتب ده او نزدیک اون آغل داره بولش کادون کدایی ای ترانسفورماتور اینا در پیش هم خونه ای
خیلی نمود خانه. خب دوستان عزیز، باز کوارتیر فروشی قبول کردیم که در ناحیه رودکی گردشی لنینگراد. دو خانگاه های مساحت 66.8 متر کвадрати. همین دو خانگاه را گرفتن سه خانگاه کدگی. دوم 8 اتاژه، خانمان در هفتم اتاژ. نرخ 375,000 سومانی است که باز سودا کرده می شود. بینا میگن لیفت داره، تیرزه های خانه راهی کلان نگاه میکنن. خیلی که در ویدیو تماشا کرده سن در حالت کاروبکه دام در سر راهی کلان قرار دارد. خب دام تیار است. بعضی مردم اوجه زندگی دارن، بعضیشان خانه هاشون ریموند کرده استند. دو خانگاه را سه خانگاه کردگی دامی سر راه با کریپیچی پخته پیرگرودکه کردگی. خلاص خداتون معلوماتی پرشا زنگ زده بگیریم بچه. 375,000 سومانی. و دوستان عزیز، باز کوارتیر فروشی در شهر وحدت نزدی بازار گلستان. ساکن اتاژه 180,000 سومانی نرخ. دو خانگاه با مساحت 56 متر کвадрати. در واتساپ شان از نومی کانال ما زنگ زدن مسیح کنین. چی طوری که صاحب ملک قید کرد، خانه ها با کریپیچی پخته پیرگرودکه کردگیان. بلندی خانه ها 3 متر. آب و سویت داره و با کانالیزاسیون شهری پیوست می باشد. تیغ پاسپورت داره. نرخی کوارتیر 180,000 سومانی. از نومی کانال شما زنگ زنن با ارزانشان میکنن. میگن رقم های 1619 اخیری واتساپی صاحب ملک که خداتون پریاموی زنگ بزنین. و دوستان حرکت کرده خانه هایی که روان میکنین ویدیو نوار کده روی کنین که چه صورت خالی ویدیو با بهترین رکلام میشود. جیوای خوبای بچه ها. و دوستان خانه فروشی نزدی حوالگی روی کردن که در شهر دوشنبه ای در ناحیه شاه منصور ای پیشی پالیکلینیکا. نرخ 80,000 دلار. 5 خانه 1 پدوال 4 سوتیخ زمین ای. رقم های دستی و رقم های واتساپ شما میگذاریم. مرامت دوستان خودتون پرسونشین بو. پیشی پالیکلینیکا وستاجنی خلما دیوم کوارتال خانه سی پالیکلینیکای دوک مکتبی 71 نزدیک از راه کلان تا خانه 1 کیلومتر راه می باشد. خب خانه ریموند هست، آب هست، کانالیزاسیون هست. خلاص در جای آباد میگه 80,000 دلار یعنی 800,000 سومون زیادتر میشه. خداتون خریدار که باشین اگر زنگ زده از نومی کانال ما سلام برسونید بچه عزیز.
ва дӯстони азиз, боз квартираи фурӯшӣ қабул кардем. Духонага квартира бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар 6-ум этаж, шаҳри Душанбе, 3-юм база, 4-думаи аэропорт, ремонт, коробка. Нарх 440,000 сомонӣ. дӯстони азиз, ана боз як квартираи фурӯшӣ будааст дар тарафҳои 3-юм базаи 4-думаи аэропорт будааст. Коробка чӣ хел мебинен 440 таш меган. 60 квадрат ҳам ин квадрати кам нест дӯстони азиз. Духонагаи калон мешавад. хоб касоне ки хоҳиши харидорӣ кардан дорен, рақамҳои ахири 3500 занг занед. аз мо дӯстон фақат эълон карданай. баъзе шахсиятҳо дар коммент менависанд ки бародар хонаҳоро қимат намонен. чизе ки роҳӣ мекунам бародарҷон, ино аз мо нест, аз соҳибмулкҳо ки аст, ҳамун нарх бояд эълон кунем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи ҳамадонӣ пушти МЧС. духонага масоҳати 7 сотих замин 140,000 сомонӣ. ноҳияи ҳамадонӣ пушти МЧС. Истабул мегана. духонага 2 комната, 1 веранд дорад. ҳуҷҷатош сертификат техпаспорт дорад. хона ремонт ҳамин ҳолат кардагӣ дӯстон. далши каси мегирен, краскаш мекунен. бо ягон кор бори дигаш лозим боша мекунен ша. 140,000 сомонӣ, 7 сотих, 2 дар хона. марамат дӯстон маълумоти пураша, хона ки маъқул боша занг зада бигирен. ана дӯстон лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунен, чизе ки боша роҳӣ кунен, мо реклама кунем, фурӯшта бигузорем, ҳаракат кунен, хонаҳотона видеонавор карда роҳӣ кунен, худохоҳ бо рекламаи зур мешавад. ана боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат дӯстони азиз. духонага масоҳати 48 метри квадратӣ. нархи соз 296,000 сомонӣ. доми 11 этаж, хона дар 8-ум этаж. Ваҳдат пеши магазини Ширин, дар лаби роҳи Калон, мактаб Садиқ супермаркет наздик, бозор больницаи марказӣ мақсад қарор дорад. ҳамаш тайёрай. дом рангу бор падезо рафтестай, 20 рӯз пас иҷозати зиндагӣ метиҳанд. дом полни қариб буд шидагӣ, об свет ҳамаш ҳастай, тайёрай медори зиндагӣ мекунӣ. хуб, доми замонавӣ, ремонтҳои хушрӯ кардагӣ. қонуну қоидааш қатӣ 296,000 сомонӣ. дӯстони азиз, маълумоти пура занг занен, ҳаракат карда лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунен, чизе боша роҳӣ кунен, реклама ка фурӯшта бигузорем. зиндаву сарбаланд бошен. то навбарои баъд, бародар азиз.